Kirghizistan, var Arzu Kornok Brochina. Ur vro vojenel e kreiz en koz ar zeiz. Gwelet vaou kermeur bed, gant stepennoù difin. O vont da gaout kerniou goloet gant peur badel, a lennou gwerglas dinan. Nomad et digemerus, a zigor diom dor ur zevenadur dia zezet war ar zevel kezek a bao e milvejou. Ada gelbije diabaz bella. Mendan git oyunu sat. Amonara da gent tapin. Amonara hag tostereo argeze guzin. Hag adu da zo startigen do. Met hazi vada rama mesra. Enora, Yuena, Servan à Jérôme, Degimermad et Nomad Varanent. Prestor da Gregi en ur aventure. Eze da gompren. Soubet en ur bet dianno, e voret dior kemer perz e meur an proen a la kaouvaraog o kalon hag o speret lem. Red e vo deor mont dreist ezam an o puez, evit don a ben da gavout bemdez un al c'hwez. Pa vin bet dastumet ol gant eor, ez in d'ober davenou GPS a l'air kevrinus mar ankor en emat kavout e fin an aventur. Red e vo rei o pelgomzer do un cher pe un cherez. Hag a vo iviziken o liam nemetan gant an diavez. Give me your phone. Okay. So we are starting. Okay. Kalon vat dior. Teir an proaden dia zezet war c'hoarioù a gichouen gounel Kirghizistan a vo kinniget dirio da Jérôme. Evit gounid ul loden neus an daveennoù GPS a inchou an ean davet Servan e rank beatrer war an teir an proaden. Kregi a reomp gant Kukboro, ur c'hoari polo gant ur voloten un tamm mispicial. Ar gaor a zo ur sort poloten, hag bez eus dur o kar, hag ez eus daou skipay, hag ar skipayou o deus da lakat ar gaor, e barz ar rod kar. A setu ar reolennou. Az em eus bet truet ar porkez gaor. So soon, guys will start the game. Okay. Traditions game. It's called Kukburu. Yeah. Yen un tol, e welan an den o route gant ar mar hag aze son jan, men non. Aze ne gredon ket c'hoaz, hein. O lakad an tok war ma fen maon, non, ket an dobar. O stank ma meustra, nerz, bez o peus te a war ur vaz evit ar mar hag o chozo un tol vaz, setu, peder ma an digwit. Kol a rez da skiant a ben a fin, aze ma out e c'hoari pen da ben be maint o huchal, be maint o bunta an dud. Aze krogez da huchal, ie, me meus mod, met fizik tri.
physique très eo. Agazé a rezé à vestron Omar Mamestra. On doit être mode trans à Benafin, avec de grandes sur sport shoot, avoir passé ma out gant à Arstrive. Deude a ben Jérôme gant e ampro aden genta. Mais diou ala jom gantan irio, evit gouni de dam d'ave nou GPS. Waouh, iwele de Urlada Abel LC. Dijore, dijore Urpen. Au. Pouf. Amzer ides bet de Diomagn. Spimus me meustra vo blenye d'un temps. What? Tadam! Pechagor. Hul een ent varzu a heichti, betegen diri zigorodit un nord indian d'Arménie. Waouh! Ur sentiment meus bout en un Tolkien benek. Neus arzu a heichti Kornok kreishti. Bon, ma dé. Nizoni en urler tost en désert sa ventolfein, geman e yeub, urlada cour hag un alroe. Hag imaretag monet ar zu a reichti, petra an d'ober, ou an chet tamebet, met ur fed de ranket monet en ur sort d'or bar manet, ur sapre à faire quoi. Dochtag vo krapet, dochtag vo dichenet, dochtag emeus de zichen don, waouh, na anken eus vehe. Oh, ok. Ouzbekistan. E kreiz Asia, a bet ar c'hanom d'ur VH e mez an amzer, e kerioù mojenel bekizelet gant an istor. Touennoù glaz a minarejou uen. E bro ar mil un nozvez. Diom va roujou karavanen-nou en tarzeiz. Kavet monsieur Ndraazé. Nomade Waranent. Alengasoni, Koresatini. Chaptaraflagi, Yolodan, Tepalika, Chiking. Ar gemenadenn en ouzbek a zisplek da youena penons ka voude dave nou GPS. Met a red vodei goulenn chikour evit kompren. Topishga. Trugare riwal. Din met da obergati. Tiom dei. Hello. Alengna sogni korsating. Goulenet e bet genain, goulen un dra get tud ar vro, hag ar goulen a ouesaouet en ouzbek. Neuze klasket meus laret an dra en ouzbek, mais non bet komprenet d'am sonj rak un dud duse a gomz kentor tadjik. Oh. Bon, ça... Ok, rahmat.
Demet dit konzarez brionek te. Puis j'aurais une cale à Rezek, mais Manchester avait fait une barrette avec une marrega. Salut dit. Alors je. As-tu osé mon noir d'again? À dur. Bon bah, la reine de Sia, de me songe. Dre chance et de skave d'ur podiaouank evit lavaret dei er an komont varvar pete gerbern men. Un tubenag e kreiz ar menecho. Un eurvez e deus evit kavout an ea. Tarde de courizeux. Oui, on chebléniag ar serdente. En zemes bet ur zantimannem gavit un tamegel pendant ni ar ur mezieu hag imaretam treuzeng ur l'erbenek a bouzo lannet, bouzo chatal. Have you reached it? I don't know. We'll see. Maybe I open it. I think I have to open it. Maret digoran nour de chohan ibet, igéner en mar de penozion de noto, bon d'ostag e gendalran de chomoyant un kenderhel de noto, rehir nant. Non chesur, maretang penoz ben LC, balé tchenpel quoi. En cette voie d'idjorang, il va là. Waouh, ok, Radnazo, mon peu traillant d'Aubert. Oh, mais on a le roi, ce boganaï. Donc je t'ai guévé l'autre, peut-être à Zouaba. Je le passe, peut nauser. On a le roi, oui, avec dit Jorang, il sortira. Yeah. Bam. Oh, gorté. Hang on. Please, Lobal. Soon he's judge of wrestling, Okay. and soon you will rest with him. With him? Yes. Okay. And then it's our tradition sport. Okay. So one of the main rule, you have to use the belt with your hand, not with one leg, with two legs. With two, yes. So, Anan. Un emproaden gouren mot kirghiz a giniger bremañ da Jérôme. Red e vo dean rei lamp d'ur pautrez arvro. You have to fall down with the backside. Goune zarez ur poen ma teuez aben da lakad da Enebour var ur skoaz, hag daou boen ma teuez aben da lakad da Enebour var ar c'heit. But he's stronger than me. Yeah, it's the same. Ah, ok. Ouais, mais Huguin Vlois, il y a encore eget on me mestra. Hein. Bon. He's the same, I mean. Yeah. Ok. So, ouais, ur sortem gant neo a ben a fin. Ok. Try it. Now. Ok. таптарға. 3 балға түсіп қой, 3 балға. 3 балға түсіп қой, 3 балға түсіп қой. Қайрыса түсіп қой. Қайрыса түсіп қой. Gazé sans test d'abord. Et giga, calé, mec, enfin, d'avoir peau de crin. Azé, et cav en digor et en tol, hag e profitant evit bunta a nean var gil aven. Jérôme!
Kadnat padar Mario Guascus et Jomesiul, azé ze bet kenchikur. T'avoir Drestol padam proa de gouzo, kebet gwal en addin azé moi les antennes et wa em hichen evit chikura hanon. Gel bakayım. Tiyot ver tatlısına. So Jerome, you win. Wechozo t'avoir reyawank craint azotechet d'ober eveldon pa wan ugen vloa daveza mon vu en neuze meusgret d'aratos da la cadanéant daveza un tom et fiance ouais c'est tu à Hornogan mais en novant d'azebri anéant ber à ber. Ah, c'est difficult. Jerome, good job. Yeah, I know, it's not It's a easy very to strong man. rest It's very strong man. out with it, yeah. Anterblad et don déjà hein enez azo pres d'ober un emgronal là. Doussonge, Peutrae, Damzonge, Pétrole, Pétrole, empty, 0. Avedeng we houset. Mais oui, quasi sûr we houset. Je sais qu'il y a une dracée. Ah, merci. Bah non, ces odeurs. Chaume de Noto, Bourdet, LC et Kreisenant. I'm not sure, but I think it's empty. Let's check. You will tell me what you see. Moyens odeurs zone de Velgenang, la retanger per Velet, peut dire ne Helanchelen, Russionek. De Chenitra. Ok, Achiwe Göder Pétrole. Daustag Ive et moyen bout pétrole et Nurlechal, yo, sur Wall. Nos érames. Red Weden qui a wieder façon de Ziskolmangentrau. Gaz zo en man. En CM, golet-vous. Ah, et voilà, quête var. La quête en man. À poised meus. À niveau librement de ma dremen, quoi. Guri, yez de bras au wall. Ge gaz. Nos damson, j'aisais, quoi. Rusamon, oui, l'obargeneng, à Gehana ou une tamage penou, et trop un trao, elle juste. Ben, et du rionné, dans le cheveu de Chenang Kenyet, peut dire, oui, bon, bah, perme son jeu de Nampro Enaral et. Avec chetu, ben, Bentolfang, Witchet. Amzerzo. Né-moi Morcé, Jean Mess, Biken, Béaget, Arouk. Mon est Kyrgyzstan. Dis donc, on dra dit on avait zet. Mais ouais, au sonjal, Petra vos goulenettes d'Iganin même strad aubert, hag un temps gant an anken, mais pas kemense, et on dreistol au furchal, et vite tapout titourou, et barza en abaden, et on déjà, et barza roari, et vite gouni dreistol, et on prest da roari. Bea jourien na messerien ave boaz da zevel berniou mein menechou evit merkal erioù sacre. Brofaden evit beaji diguden menez. Waouh. Je l'ai de vaso divin, t'as dit. Chance messe. Allez. Coloen et bête. Nesnitram. Bon bah. Allez, Vaudin.
Kavut un dral. Une tourbillon d'Amsonge. Il y a une ornale du sais mais pelle. Oh, non, rebelle et en air. Ok. Aninido, je tends vraiment à ce banc de bout anoniment. Ok. Bon bah, je laisse qu'on me demande. Marcé Dréazé. Tiens. Achumus, So, Jerome, Kadat. Tell me, what is that? we are in Songkol, so this place is very good for one special drink. Okay. It's called Khumus. Khumus. So, since May to September, our people made the Khumus. Test the drink. Les go kezek arrank Eva Jérôme. Ma teu a ben da lonkar boisson trenk et kavo et dam dave nou GPS kenta evit at kavout servan. Une lune moussée. Yes. Ah ouais. It's Only full. Khumus we can pour under upside, like Okay. this. For example, tea we usually pour in the middle of a cup. But Khumus, we usually drink Okay. full of cup. Full like that. Okay. Oh. Yerenmat. Rahmat. Okay, Go. let's test. Go. Diez da lonka mamastra, quoi. Aze pa vegret sortra be peus da lonka e prederia. Aze lonkez. On est gwalanat. Aïe. Gelda. Drink all. Khumus, the drink of immortalist people. Niki da breza de gre da farsa denze. Oh. Ah, trenkeo. Ah, de gefal. Ah, genes wa c'hoarzi tranquille. Thank you for the drink. Extrêmement, vraiment. Tiens. Un tour avec l'endroit, vraiment. Oh, une tame papier avec l'endroit. Yeah. Ok, triggerayot. Stop. Allez. Triggerayot. Good one, muscaret. Je tue une alchouée avec kaout d'AVN GPS avec de kaout et Nora. Bah, dame songer au ret mon endro et kier, mais allez, 5 minutes 3 avec c'est de ren endro. Puis j'ai de bras on bête au Marégagne par Armenayav. C'est oui, un moment Fromus Bras. Another one? Yes. Gar pas la wa penaos Eva ur volena de nemekin. Tu vas voir, ur volena de Kargenman et wa, hein. Mais non. Ah, au hat carga, tu vas voir, Dieu suis pas moi échu. Moi s'en jette, mais non. After sport. Yes.
Amadouita. Den solk. Din solk. Toolbol. Toolball. Ja, den solk toch. Allez, donc des. Enez a ev boutaiat bemde, hein, mais ma wanke ken boazazi. Wesh, allons kaden genta. Très bien. Un tom evel aze meus ar sentiment da gaout un tom les ribot. E even pa wan bin. Kanat hag a zo pot fentus neus divizet da la kad ar an davant pelor da la varede on evet assemblès ar zaya da bez. Kebet a gober e chiom. Yeah, thanks so much to me. Okay. Ur gwir nomad e oan deuet da veza war l'air, ouais. Ah, c'est meus c'hoarzet. Henez a zo fentus meus traia. Pijus ebet ur pot eus ma doare. After Qamos, usually we have to move slowly. Mont ket enep. It's nomad life. Ok. Youena, Jérôme, o deus kavet loden genta an dave eno GPS a un chou an eo evidat kavout o c'heneil. Evit servan hag enora, n'era nemet kregi. Salamatizme. Ne oant ket prest tamm ebet, evit un azen hag tri bugel e gise, ne oant ket prest tamm ebet. Diouztu meus sonjet em mab, hag on bet tapet ber ben a fin hag moa ran larva diouztu hag meus larvet. Darche. Kas an azen ganit gannienen. Man e relez ket moun kenen gant an azen kers betek ar baniel. Ok. Ta me krapat vo groi ganom, meus an. Em gavet don ikrer, hag an zon ba me grede vehe hachi ben an proen, met ta me bot. Mat. D'amzon j'ai dignifié vo un drabenek d'ober. A ben meus komprenet weret hag manet a bar, pe j'ai oe rar an da far wedi ragain, quoi. Bon bah... on dirait de mon a bar yin, quoi. Yeah. Sanset, me che gwarnet ur lifer ganañ d'amzon jezi j'aurai une drabenek une nor. Sanset donc kaoui de nor. Arrive donc ben nor. Bon, les ailerons de meusra wama, je vais de vous. Nous en meusran que de barken d'Echel, quoi. Oups.